Musezi wa Mutongo TV ngwatani ya mukamba ni kwatia ni watinda nesa umundi tui sokoni wakitengela pandu beta wa Glorious naende tui kwa mama mboi kana inyamboi kana Josephine muthonyani wa umundi undu wene twitha tui kuna wia wa kivanda abani yulu ama wia meke bathukanio ala mundu wona tamate kindu but at the end of the day mundu su no kwata kindu akeyende sembe na andu ala meba kube nake nita wa Steven Mwema kalibu museo ni museo wera wat Tawa Josephine. Kaini nawe ta Josephine. Nyambo. Yitu yambia hii. Tuambia kwambia na kindu ki ukwete kwika. Mundu amana ata kutilanga tutheke pyu. Mundu twatilanga kwa musiona mama bwana matuma mangoi yani sindu nene. Skill ino mundu ekala live ndana ata aisoma amesomia kuma kwa. Msomie kuma kwa mama mweni. Mama mweni no. Ngibanda okuya yulo. So ya process ile hata ya kukusoma na kutilango na before uthi kwa mama mweni watilanga hata. Watilanga manene. Na dio bunko isecho ilo ndilangela. Nazo kwithio ni manete. So you tofauti je bane undu nimukwatila wakavyiwe kana ni chayo ngenda yukwetha ni tonyo silanga tundo tatu. No wisi so ndo utilanga no koso ukevundiswa na tonini ambala. So tofauti ya ila wethe yelo taisi usilanga no yuwe usilanga hii nimukwatila wakavyiwe kana ni undu isikuma kwata hii kana ni cho kila keta difference ya undu sikuma ibwana ni chao nikavyuko noa kakue sharp right mundu ayibundisia kutilanga sikuma na cabbage na sindu ile ingi eta mama la mena takwa muthona wete meka kemi ukanoga leo gwitema mundu ayambia waita mamunoke sethe ya nota wa hospitali witha wi makini nota tekniki siba mundu utonyo tumeoke sethe ya ndanetilanga muno gusisio undu ukavyuka endere okay nendo manda kavyuka kutilanga sikuma nali to manda kavyuka bwa nata kena mbusia ya nini ya mbwau niko keza kesha kukasha peniwa tudungi twa plastic twina tungetia nini bland haraka na niokule like ka bebe on pe type fulani akaimbusia yu pe type fulani kana kala specific ndo mambo kama enda utho kala utilanga manana na konomba ni the same one aye yakambusia peke ndo kengusisi upana wako upana twa manishata anu dhanda wako kaketha geka dhanda kuliko saizi loro no tilanga ko katilanga kowe geka ito kwako ko wenda upana wanata itakai kakana hata kanene munungu obukiasi twase wa compare na cha wenda upana wanata okay kinene kyanene akiki nene okay ila before ambe we wambuka wai wathukuma we wambuka bandu bangi kana wai wandikwa ye kana baili andikire bandu bangi takeshia weza kwithia no yangalanga wasine kenda yo ndo ithe makuite nese pyo ndo pendo mekwenda kwambia mindo kwambia yambuka ona kuko ndo kungi ona thani wa muno ni mekwitha mama na kindu kimwe kana ile awakira na girire kwande kwa ne kuona mboeka kwande ndia ni yandi ni chau thina wa kwande kwa witha mashariti ndo mundu wa mashariti ai mashariti maingi ili ona hofu mulio nengo mwithukuma mpaka wachumwa okay tofauti ya in terms of mbesa tofauti ya ila wa muandike na yu muandike o yu yandike mwene tofauti ile hata nene muno kwa rwele siki hata
bado ninguwata nesa mundu ngwana nake ko umundu uke wosio ke kwandikwane ndutikila ndisaitikila okay so tasie nenda uya wa kukwambia uya wa kipanda nalete kwetha nina chaona cho kwambe yu yakai mindo hii yakai sindu ino utayu tools yuta kavyo sindu ino ngona siva atwambe na tools nale kwetha nina chaona cho kavyo na besen besen nalete kwetha nina tasiana ile na bucket ya na kuinda kiwoni kana oisi umba bawithie isi anyoke isioneka si fresh. Okay, so if bucket never get allow we get isu kumandene aje yundu ba no yeki ya kiwoni no jisi umba indi kiwoni sekala buko bindana mudanda kaitana wezi weki ya unisimba kaoneka si ndi na yo besen wase nenda ile imo ida ya kwikara nengi ida ya kwikara mwa odhambi siana ingi ya utilangile. Okay, tasi twambia nendo nini dimbeza siana ta kukwata ndo isu ndo ni maana tatu besen no one no yana yemoyu ko isu sio ka maana tano kabione kambesiana 150 sio ka 650 tubyo nenda twanata wenda twile onga utile bobi undu gaga itilicha niki nika yani nika wada kena chau yani nikutilika kabi kutilika oh iko bisine yomu ko bisine yomu okay nina sindu isu no sindu la kusobya kibanda nalete kuitajita mbesi na alafu ni manda material meva mando mbao na meti ya kuinzela mabati tasi yu mabati ni ditama mbesi sana na wede second hand with yani you cost ya mbesi mbili wana wait on them mabati ya 3 hawana 250 kila jamu meonde wabulanya 250 okay mabati wa thoye 250 on the second hand mbao wa prefer ye metenyo chipa kana mbao na mbao ni siaba kusobia shelf okay metisu nota ambeza siana ta na wite meti 3 kilo mo 150 na sio mbao na wite pieces kainya toto sio kata ambeza siana utangilia okiongili okay pe design specific ya kipanda esoba gwe kana design no wa mumise ba ayo bundio yanzo obisini aya tuke ba kwa sindu ino ingeyu ela ukwambise kipanda chambo kai walete kwetha wena sindu siba na siba nona we spinach sukuma sindu sio ndira yumundo tesa ena kipanda spinach sukuma kunde managu telele malenge yani mboga type sionde jambo muno kwa kibanda ya kibanda kila kienda muno nicho kila kienda ni sukuma okay mundu sida simbingi okay tunene lwa kukwata supply uyambe yu sindu su wasumisewa naenda sokoni no sa sokoni bakona yu nayo kuthikwa mundu kulacha balasi
Bandele tio sisi la isangi. Si laisi lakini ndukwatanga kiwu no kathi ukwatange. Kwamba nshara. No affectiwa muno. Awikara. Yani ndukwatanga yukiwu kuthambia imboka wetilangi lando. No kamuka kwaje wendete nini mundani. Ndo wemwe. Wiwame tuki. Jambo ngethia. Kwani mwira nacho? Vithu na mbado uko kwatanga kiwu wiyo. Vithu suwonde. Ila wambisi kibanda kiyambe hii. Utwasie wawazisia rafli mundu anatangilisia na noto na kwambia huyo. Wena ngilile na manata. Ngilile na manatano. Aye nisi ndusiba mundu waileto mana. Edae kuna wa kibanda na mistakes makosa utaileta kwika nikenda wise ya biashara wake wa kibanda ni waila. Mwana withi wewe zuru na wando wewe neni ando nesa. Wa approach customer nesa. Akumara ambisi omboka nesa. Kethia yena mudhani. Wako manana scenario kethia customers nde friendly. Ndano nene nesa na ku approach nesa. Lakini ndo ambao kwithukisio ndu mundu wa unena. So wikata yu mundu ni woka enena nai. Ukita ukilia ukamusongia wilo kukainge no muyapa ununango se na nikindo ando maithi kwika wiwa kipanda mamba training wa yeka na kiucha no atabwe na hii lakini uyeko ukilio keseze andu na that ni pando training mondo ambako silakana no kinasa kwamba ukulilyo alao la mambisi tena Okay. Mistake inge mundu tona kweka ka kuneni andu na hii. Ngina ketha mundu wako bandu ilito mwandu abeandu. Wetela weka kanoka mwandu. Rangi wesimatekia mama kona nota wa madhara nota mona nyakana imekani makobao no mundu ucio ketela ila kwiandu ni okoka aye eketela ila kwiandu ni okoka ni kenda ndakekati leo kwa manonake okay okamutambia na getha wona simoka speaking of kukopa nyandu mebala okobetha ciana ni mebala otatona okobetha wona mundu wongui umanata ogui bani okay na wela weka la pyu mundu ona wa munene weka ali akwesa kuiva weka ata ndia ko manana mmata ibani ala no more serious. Okay. Anga madabia uno we atolo ko. No ndu we wo ndu to na kwiwa ukandiwe mbesi yake. Niwo na ile to kwiwa. Okay. Na kaembe sisi abayo kwata kila muthenya mundu atona kwikata nikenda wise ya ndana itumia na ini cia mutethia no mundu natumela ye mwaka cia uneno ngwata ingi turikita kwitha tuyumane cia mitumia ya kethia mundu no wakwata kindu kikabara sema ketha wendo kwiko undu munene ndo ya wika na ile ingi wiki wa accounting utona kwasia kuma wambia we no wa kipanda ukutetha itiata aino ndethetie muno twatiwete ni nyapa ano inye muko na isiana ila sia etina wakwa sio ndenota inye ni somede mekite mpaka ma university kuisila kwa kipanda twasie nyine kuna we wa kipanda pando batawa kitengela kwa muthenya muthuku byo nota ndo na kweno katambesia na profit no wali ro kweno kana no la muthuku mana tano na muthenya la museo na ngili ta ndo nuka ona cha muthenya umwe ilita tu wage ngili ta mstart sio ka around 1 muthenya la mingi ni la mithuku kana ni la meseo uko so ba end man
nona andu maivangwa lakini ndulaino kana manata ndulaino kana manata mundu enda kukava kusilangilwa nama ekitengela oke mboka ekitengela oke ba oke Glorious karibu ne school utani wa school ya Glorious kwa Josephine mubeano ndona na Mutongo TV musaisia Mutongo TV ngwatania mukamba ne muthia wa kilungu chambe nita wa Steven Mwema tokomane thini wa kilungu chake li chawe niwe Muzaisi ni kwate museo nita wa Steven Mwema kalivu Mutongo TV ngwatania mukamba kilungu ni chake li cha uya niwe ana muthanyani wa umuthi tuthatunanisia maundu ma koti kana taxes na undu maundu asuma tona kwa affect biasala waku na kuweta mutandevia Robert. Yes, bwana Steve. We museo. Ni museo. Kalivu kilunguni. Ni mubea muno. Tuone kevye musiaise wito. Kevye musiaise. Ni karibu kilunguni cha uya ni uya. Musiaise wito. Kangu lilikania sieto kwa ni Robert Mutune. Mutaalamu wa biasala. Okay. Umuthi tunanisia ilua taxes kana koti kebathukanio ila mutandithio tona kumana nacio na ndo tona kwika nikenda wise no asielewa na niwe ni biasala wake ni wande yanesa even ona koti so siebu one thing mundu tona kwitha yekule ni lazima tuibe koti ona nyaka ya tene Biblia pebando Yesu waisie tunenge kaisale chake atinenge ngaye chake koti ni what urania ndi kana affairs siambe nondo siendo sio ndeti tumia titekweva talelo kondo konge wethi ay munenge atwa kiugo you for example taeka and my lobby madeva koti na maziwa maine wakiwe ni county ya lobby kila mundu athi silanga na mutongi akautakiwe athio sene wone sita either crisis ile hata lakini tio maiba kiwe ni maiba na kuiba kuno nzema ya koti na kila maiba ejo gituma kiwe kiflow kilevinda no you mundu akoka ena creativity mbingi silikali kapanda makopisi maingi gabingo ibanda mahoteli ugeseta biashara sasa silikali shikite pyo na ende you ikosa mbesa buba icha kuiba koti you isu ekati mitongelekani lakini ona tutaendete basa ndoe gwatayetha in conflict na biashara ila ingesiando udhui wanthi ndo tha biashara ni cia muthembosu udhui wanthi witha biashara ni ta minerals ila siembe ndo silikali kila chayo ni pa muthangari so kubanda makopisi kwena thina mo ndo metha fair competition yukwa ulongi nyina abanda makopisi silikali abanda ulokwenda uthikuwa etho abalokwenda isu ni unfair competition na serikali ndilika kwa sindo taisu nondo isu ni limit ya creativity ya mwene ndi wa kawaida na ya limit ya growth ya biashara but makeko uno tupike bandu kese dai tuikueba koti mbeze isi ya makopisi niso si kusobya lelo yutako uno tonyeka no the alternative ya koti nondo teba koti nondo nionziela ila isi kwa serikali ku raise revenue kana ku kwata mbesa sia ku run programs sia mpi na maondo mayo itandila sienza mauta kuyuma wa koti mingi nondo maondo maingi matwa ya this with ya income ya this ne kukava pata wa serikali kwenda na mbesa nondo you ta sine matho sia mauta ila mathoete mauta maende na ukwata helita wa petrodollar nondo makwata petrodollar makwata mbesa mbingi ukethia ona kila mwai pembesa meki ya account ine ya kila mwene mbi wa ndisu kwa hiyo yethia yubandu ba kutinda maumetia koti
kila saa ni ma ona mwene ndini wakwa ataka indo extra nondo pesi ndo mathimiwa na cia ngai cie kumanenge benefit yesu otio buno kunenge ongelekanio ngi ya ndita India. India kila musi wetha na solar energy. Na ni munenga wa mkopo ni serikali ketha mwina uwezo ukethia mwina energy ya solar mo produce. Kwa serikali ni yoka ikaunenge stima la wa kawaida. Na kwa mwai ketha tasi unit la watumia cia stima ni 10 kwa angelekanio. Na solar ya kuwe produce hii unit tasi 10 na ile. Zimaanisha serikali ndi stima na konenge mwayosu. Kwa maunenga mbesa cia unit ile siumie kwa solar yaku. Maka kunenge mbesa maka kuiva nondo with solar we connected kwa national grid. Ukethia you income ila you made kwa nondo ketha wa produce solar mbingi na ndo na atumia muno. Ne wa supply mundu ungi utonya either na wendi wa kutumia stima mwinga inge. No ithe mwathe cia nthi kwithe tonya supply ando na mwaki. Wasia so lezi kwatani to the national grid ukesela ni kwatani to na tasi Kenya Power ya India. Why is that not happening here? Maundu amwe metha maenda mutongoi ndia cia wina cheni kana kadi tumiende toita wa intentional. Mundu unoenda ku sense ya mawikalile mando make. Ate utumia shortcut. Nini sindui geologist we mutandithia wa mutalamu mutandithia but wase tunenia koti wase kana ndile sidana mauta sietha itona kuiba koti mwingi nondo serikali ni kutumia mauta one resources isu ni tono deplete neither la kana sikala sio ketengi kana ni tono the in future and two ni tuwa mauta Kenya niki tute na uwezo wa kwiko huu ukethia ukoti ni wala kanga kandika songi ya kulio yaku ya kele ya kila kitu matita ko utambe nondo I'm not the president wasisi wewe wana analyze time mtaalamu lakini kulio yaku yambe ya kana resources ni dala ni woni dala mauta zu ni mno mathele na nionenga example na the United Arab Emirates ila monie mena wathimo manengetwa ni ngai wa mauta ni maseovisie destination kana maseovia tourism sector yo whether ya kila mundu ndi yonde aendete ndisu akatembe nicho iwanu maasya next year ngathi Dubai na yeye la wathi Dubai wathi utembea ku mikawani wathi uthamba beach sio metha maende na kwara mbesa mbingi ona kuila siumeta mautane kwa uma matume yo thui wa mauta maseovia maundu angi matonya umayete mbesa ona mauta makathala Dubai omonde onde wetekana mautane ni matesa lakini bai mondo adoinge maisika na matesa mauta metha mesi tourism destination nangi with ya waweta maundu ma Dubai airline nimsio maulilikana Emirates nondo na Emirates ni kampuni mwayo imaete ya mbesa mbinge kwa kilanga iwako athimana choke nini nicho witha wailito otumia nikenda uthandasie withi ona nzia isu ukwata ikaete thina in future pe nzia ingi waseovia cia na kunengelele mbesa nikule hiu ni kumaanisha ila wa ile industry mwe industry lengi ni tono kuseova for example tourism kwa mahoteli ala meku Dubai mbesa ila sie kwa wando maithi utembea ku lakini Fly Emirates bado ukese thia no yo salabu wasovia industry mwe lengi ni wa with our weka kila kindu kita opening up of the economy na na you know kukitu wathi obage theka ni kwenda ngosivu na tuvi na mbuko no tuke andu moke kuona malai nikenda tweke kweva koti mwingi no teme moke kuona malai na tise vya nzeo ukethia moka ku ne chambe kindu gitawo peace ila wewe kwetha na ithokwani ni silonga cia andu asu tutonya kwita kuma ukiona malai maito wona ndita ila tutegemea muno ta US kana ndiota Britain me ando mo mwikathi Kenya nondo kwina ithoko
kwa kindu chambe ni stability. Okay. Political stability that is very important kwambe. Na notice of your tourism sector itoke there. Budget ila tisoma kwa mwaka ni around 4 trillion. Na together tina income ya 4 trillion. With ya you already niteanisya mapata ala serikali tha na mama mbesa kwao juu. Ukethio na etha nite kuiba koti. Tiba koti utemwingi tutekuiwa tuvinye mubuko. Okay. Yeah. Upe ikuluasia ndoto nyoso ngicha but as an analyst mauta sindu minerals ila tunasio o yuni na discover vitu mbingi even copper au koma sa kukitui makweni tuitona kusienza kana tuikwenda kusienza betikilia ni songe kwanza yeno political will. Okay. Isuwa meta tita tienda. Owendi. Nondo deposit siebo. Akangu na ngelekani. Omundi onde ya China. Nende mwe katika ndilate kwa mbesa. Lakini China economy yo munamu yitairani itwe eka agriculture. Nitairani itwe ne kutumia coal kurani industries yo. Na coal tiyo itumika ona muno tiyo yatumika kwa energy ya urani meli kwa shipping industry. Coal deposit kwa ngelekani ba kuitoke tui nembinge muno. Lakini ila serikali yenda kuitomea enembe maba une mayati siasa. Na serikali ya kuambwa abo. You no kwitha ketha industries ya coal ya kitwine ya bingo iwe. Okay. Kwitha kitwiyo monde kuilie London. Lakini siasa ni siananga growth ya economy ya either locality kanonde yonde. Okay. Itoka wakwa umedukwa impact ya effect ya taxation kumia koti on business ya mundu na the entire economy uchumi wonde. You ila tax regime yoka yetha winzeo tasio mundu koti yoka olwa mautani uko kethia transport costs cia biashara ni cia thimbe nondo ketha umundu wi tasie mufanyi biashara wa matunda kuma mondani kwako na noendo matwa ilobi ketha wa produce tasie at a cost of 1000 na kuthi lobby wetumia tasia another 1000 kuma transport zi lobby nosi maana shaka na wathiba hii lobby nomba kwa kamande undo recover 1000 yola watumia kwekata ku transport lakini mauta makaolwa tho kethia ni wakwata tasia deduction bandu batumia 1000 transport wetumia 500 the maana shona ba yesokoni kethe sungwa imwe ma shilingi 15 ila koti we yo lowa mauta ne yathe yambia umatasi silingi 10 na be kindu kita economies of scale ila wetho tonda kubikia ando inge kwa product ilota onaetha profit margin yembe. Okay. Imaanisha kana the end product whether wina faida mwingi. Okay. Kute kwitha wita siendo besa mbingi na wethi ya customer mark na nini nondo ukwatitio ulo mwete wese. Yes. Na wethi ya biashara yaku nditonya ku sustain nondo ndena ando ingi matonya kwitha maenda product yako. Okay. Isinensi yemwe. Okay. Zielengi notonya kwitha biashara ndena income bingi matonya ku okay kwi biashara siende yana so kethia mfanyi biashara no ku sponsor siana ila binye in the society okwa kisomo simsia muthembosu kwa ila koti wambatwa withia yu besa ila wiyotonya ukwata ku sponsor siana yibo. Okay. Aya biashara no mithanda se kulingana na ondo wewe wena besa siana ketha biashara yende ne sanitona o wibingwa branch inge na wabingwa branch inge isine direct kwa employees nondo ni waandika ando inge ando me kutinda ku lelo mayasi kuina mawea whether wa mabzo biashara neba. Okay. Biashara nesu kwa uko tiwambata employment ne athea. Okay. Nondo ona thukumyala we namo ne bikaba ndo kethia no wolile athukumi nondo ndwena uwezo wa kuendea na kwikata kumandika. Okay. Na saingi yu koti withia wambatwa ni waetekela kita wa price instability. Okay. Nondo
pe andu mamanyiye atasi kuthoa mutu silingi yana thimwe na boka beke watasi excise duty woka yana thimwe na silingi ile for example isilingi isu ile no situme andu matathoa mutu usu. Okay. Ni mubya muno ndonena na itu mundu ukwenda ukwatata. Nene ngana namba ya simu kwa mundu ulo kwenda ku nena na kwa. Okay. No titumanye kwa WhatsApp nondo matukwati wa digital. Kana ukangone ya simu kana ukane flash na ukone ya simu. Okay. Namba ya kwa ya simu ni 0738 126 976. Safaricom ni 0718 294 881. Thank you. Nemobea. Aya. Nitawa Steven Mwema Mutongo TV ngwatanya mukamba kilungu cha uya ni cha thela twitha nengi kwandani kwa mwe.